Hola, soy Fabián Ham, vivo en la ciudad de Corrientes, soy profesor en historia y vamos a hacer un viaje a través de la historia postal de Croacia. Espero que les guste. Dan polako sviče, blijedi ova noć, iz zagrljaja moga na front ti moraš poć, ali ma gdje bio s tobom je i mjesec naš i zvijezdice i znaj da čekam te, i znaj da čekam te. Ti otvaraš vrata, tiho kuca sad, ne gledaj me tako, to tek je kiše kad. Idi sada dušo, jutro je, idi sad, ne gledaj me, ali znaj